So hello friends, so jodno phai kamya peo and YouTube channel lo tinin video ke job notification no tuiye SSB constable ni job notification government of India ni torop theke phaimi inke ang bon notification no full details short ke saye khnari nai na paithom jarau nai tundi jara job apply khenchuye tonai na bo video no nai mayu inke phaide chung bo video no details ke silaiga na breke inke nai friends na ro nai no maikna male and female slafo brifo bo job no apply khemayu ke boni vacancy chonai lepigana na dirawa vacancies total vacancies ke 115 ro total vacancies to ke post ni muta sa head constable ke aron injio na dinang ro UR ke UR 47 EWS ro ke 11 OBC ro tonai 26 SC ro tonai 21 eke ST ro tonai 10 post ke total miliye 115 post ro to ke chung to sa tolaw na lepigana kero nai di ke nung job mai pe mon porewa ni total bini je salary ungnai abo 25500 je start ungnai ke up to nini 81100 ni jora per month ni salary ungnai ke kaham no salary bo kaham no ke tausa chung tolaw tausa details ne lefikinai bini ungnai legana faidi ke eligibility ke breke ingmoke nini ke age ungni nangnai aboka 18 থেকে 25 বছর ni age ungni nangnai aboke se nung bo job no apply khemainai inke nini je qualification aboke nini 10+2 na diro nangnai no maikna 10+2 12 pass ungni nangnai no abonke se bo job no apply khemainai inke ro skill test polai onai ne diro skill test kelai onai computer skill test lai onai aron issue nai di ro suemoto English typing with minimum speed of 35 words per minute on computer bosa moke nini je English typing nini je typing speed about 35 words per minute ke 1 minute nincio nini 35 words complete uni nela abongke se no bo test no pass ke lai thamani ke bangmaro tre details suemoto kaham ke ro pore nai meu bo notification no download ke ye ang description box or rinai na abor thangye no notification no download kiye kaham ke pore nai mayo ke chung phadi to tolaw to sa thang chung kaham ke nai lega na ke bini age relaxation re mo tongoro kaham ke diro nang na yenu maikna SC and ST ron bo eke 5 বছর relaxation dio mo tongo ke OBC ron ke 3 বছর ke ex serviceman ron ko 3 বছর ex relaxation ke bodike jara ro to juno sayo 18 by 25 ninchio ke jara 25 বছর lai tongnai browni bo efo sorry jara 25 বছর লাই থানে ব্রনি বয় 5 বছর রিল্যাক্সেশন রে মতো এসিবে এসটি রনি বয় নিনি 25 26 আপ টু 30 নিনি 30 ইয়ার্স উপর নং রবা জব অ্যাপ্লাই খেমাইনাই কে দিরবা ত্রে কাহাম কে তলাওরস রিয় মতো ডিটেইলস নর পরে নাই দি কে চুনতো সা তলাও থাইনা রে ফিগ্রানাই কে রকবামা কন্ডিশন সুয় মতো নাও কাহাম কে পরে নাই মেয়ু কে চুং বলে আসু পরে নাইয়া इनके एत्रे क्या के examination fee and payment mode इनके examination fees इनके payment mode रोलेक मांगना चोंगे पोरे ये नहीं लग रहा ना UR EWS and OBC category candidates will require to pay examination fee amounting to reach 100 rupees सायो मोके जरा UR EWS and OBC category ओ जरा तोंगना ब्राक है examination fee मारे नहीं 100 rupees इनके SC बे ST रोनी बो एक है totally free no महाफो fees रिनी ना या totally free ओ नो apply खेमना इनके example रिमाइंडर इनके how to apply तो ट्रिक यहाँ point हो how to apply खेवना हिमोके इनके रो नहीं दी ब्राउ official website yo mo tongora www.ssbrctt.gov.in bo website o thangye na online by ke apply khemayo ke chung tolawotre nai lenai nedirobo bini instruction and guideline chung kaham ke ro swemo to nai legrana ke post ni muto chung salai hat right chiyo head constable in case second the point abake candidate will have to fill their first name middle name and last name in capital letter form fill up ke po now apply ke thiyo ani ni je mong unai abo capital letter by all mas unai ke small letter by chole ya इनके 3 number point okay fathers and husband name candidate will have to fill his her father's husband name in capital letters इनके now je parents ni murinai ba husband ni murinai now above capital letter by masinai mother's name for rimayo capital letter by nongnai before date of birth marinai the candidate will have to select male or female now gender select here
janjani gender, nationality, religion bodingke form fill ke thio marinai ke ini marriage status no abo janjani rela de ke bodingke guideline de moto ke tolawtre jongne legrana ke borona pole ne biu kahan ke na download ke ye makma bo makenai ke nadiro bangma se moto Aadhaar card, identification marks, mobile number, email ID, education qualification ini certificate abro marinai bodingke bangma ke criteria de moto no kaham ke na pore nadi inke nadiro upload photo makenai signature upload makenai inke ni je signature ni ba photos je nung upload kenai aboni ni resolution ongnai abake 12 KB and 4 KB ni msi ongni nangnai abong kenong bodingke nung keye ni size no komedi no upload kedi ke bodingke signature ni pono same abodike soi moto na pore ye kaham ke na ye ready chungtalaw to sana le fikranai payment mode jara SC ST ro to payment ni na yang ke jara OBC ro tre others category ro brang marinai payment mode ke banking net banking be pori mayo ni debit card credit card na bodike di mayo ke chungtalaw to sana le granai ingkiro soi moto nai de selection process selection process break online nedi candidate whose application are found in order will be issue admit card through SSB kenni nije admit card phane abo browni abo official website on phane no upload thangye download ke lamayo ke trek bangma swe mo tong ro nedi ro borono pore nedi krang kam ke kini nije physical and efficiency test nini lanai mail donibo eke 1.6 km in 6 minute 30 second mane 6 minute 30 second is no nini 1.6 km no nini mani abong nai inke female nibo eke 800 meter race in 4 minute 4 minute nisio 800 meter brau makane female roka ge chlaro nibo eke tosak bang 1.6 km ongnai ingkero onai di trek bangma bini details tre mo tongo nara moro pore nai mayo kaham ke tre other state ni bo job apply ke mayo ingke trek ya ke nini written examination ongnai ingke nini common entrance test po ongnai ingke nini minimum qualification marks nini qualification marks ke total 50% only nanai jara general category brangke 50% only nanai ge jara SC ST roke 45% ungphono choleo ge try time for samode skill typing test nini na exam nung marinai bodingke brangma ro details rio mo tongo now bono download kiye pore nai di kaham ke inke ang next video breke online beke apply ke nai ang now no sayak nari nai inke now krongya to